Ćao svima, u ovom tutorialu pokazat ću vam kako skinuti wallpaper i postaviti ga na poster. Za početak odete na ovaj link će biti u deskripciji i izaberete neki wallpaper. Evo ja ću sad izabrati neki, na primjer, evo, ovaj mi se jako sviđa, tako da se ne vidim. Sada idete download. Izaberite znači tu rezoluciju i kliknite na download. Idete save, mislim stavite ga na želju. Ford GT Black Velvet. Završile. Sad idete desni klik pa properties. Desni klik pa properties. Onda idete ovdje na desktop. Idete tu na desktop, idete browse. I nađete sada to gdje ste to skinuli. Evo meni je u downloads. Evo ga. Idete na open i sada će se ovdje pojaviti. Znači idete apply i ok. I evo ga taj wallpaper koji ste vi skinuli i mislim da bi to bilo to za ovaj video i vidimo se u nekom drugom